Parlok nong ribhoy, pitaj ban let chelong ba pisngo jengai bat taj kadheng kali bat sngolut put ke let chelong tang na kebenta ban shana mobile. One Haya Service Center han Nongpor Town Shopping Complex. Ha ke kamera ke ba spa san pe khundai ke Service Center ke ba pila ban ai jingshania. Ka jingshakri ke ba pura na ka Xiaomi, Realme, Poco, OnePlus, Nothing, Lava bat kiwei. Ka jing penlong ye gising kerpang na kebenta ki bahaya ngasem jong ki kena school lene ka Parents Day hagi school kede ka wei na ka jing pen kemen ye ki kimi ki kpa bat ru ka lat bikin poi ban don lang hagi program jong school bat ban yo ye ki khon baki don hagi cika pule ban wat ye ki jing nang jing stan hagi jing penlong jong ka Saint Vianney's Higher Secondary School Solai ya ka Parents Day lala ban sakhi ke jingwan poi jong ki kimi ki kpa jong ki kena school hamadan Saint Vianney's Higher Secondary School Solai ka balolong ro ha ke jingwan poi jong MLA ka thany uba Charles Marngar kumu kongsan jong ka program lapan pu pen pheng ba lapan rekhi pen kemen ya ki kimi ki kpa jong ki kena school da ki jingruai bat ki jingshat jong ki kena school kumju ro ka jing ai jingkran na ki nong sha khot sngu ba ki bal ai man sim ye ki kimi ki kpa ba dei lengba ka jing tre shitom jong ki kimi ki kpa la sain do ria ka jing em jong ki khon bat ban poi se ki cheka pule ka de ki jing IT jong ki kimi ki kpa ban kersian ni lagi jong ki khon hagju ko por na galiang jong ba Charles Marngar ula bu ye ke jing gentu ba watla ke ne ka than ke dei ke bedon kham sha kendong bat jengai na ka sor henrei ka jingdon jong ki mobile phone ka jingim kala long kumba im hagi shnong sor bat ka don kam baha ban pet ngor ye lagi jong ki khon ban nom ai la than ba kin perlut por than ha ke mobile namar ka jing sniu ke ba ne ka ju ka don ka sedang shwa nai mobile phone Newspaper give a daily information of the world. We should read newspaper every day. Thank you. Ikna school ngapa? Imei pa jong thi ke babonang ni gile ginong rap. Dada kublek ti ye imei. Ya kan mau ki ti ki kan ker nomor ide nong rap. Ngapu ngamodor ye lade kumnong long emale. Tapi imei jonga ide tang nong rap. Ke jingkeliu dak jingkeliu baheba. Kedau ba alamar ba kedan ni ke kemi ke start ba kedan ni ke kemi ke baong gi kentin ngamat dok ngaman bamja sudah ba kamlo ukun jonga udai pandan ke kerdan tu he higi kemi ki pa baro gi bona gi kesni namar pi gi kon ba pi kwa gi kon jong pi kin kiu kerdan ba ki kedan ke kerdan ke he na kata kedau pisha si bro si mele Rishbun, la syasni lu mana? Piesha, amdan baki. La kuah penong yang pergi ni kawai, kimi kikpa. Bu itu kentin baong, itu duk berete. Tang kabam moyor i, kena kita. Dia bendan ketong. Dari kimi kikpa ni dan ketong harga jim kejongi. Nin salong krau, dan itu ipi. Ibalong krau, bor kimi lagi yang kebeduk. Kijong Nelson Mandela, nang kau Abraham Lincoln, Presiden Rubakan Real jong dari Amerika, wan lagi yang kebetuk. Kekini jong dan lagi yang saudong, kekini jong dan tanggawai ke Bible hakikati. Nani ukret Godman hapo street utu upos electric light badan light usong hatu po nomor badan light ayo. Bila aban mudur ulong Presiden bakrau jong dari Amerika. Ngawat jingkit kibabun ki Chief Minister apa jalan yang kalian jong iwan lagi yang betul. Doktor di lapang i balang syuklat mana kini. Nagasnong jongan nanong jeri. Uli ukna amasi, ukna balik disha baga kami man lagasni. Wan lagi yang betul. Ulong Chief Minister Sansen. Ba bibi lendo. Iba ike mulong Nathan Shiliang ilong Chief Minister iba jadi remai iba lagi yang kebedok na perkat doktor mukul sang mau kebuan lagi yang bepit bebiang rey ulit school LP school hapo school ampati rey ulong Chief Minister nomor balai ki kiki pa ki pelajung mot ban ai ke jinang ke jingstan hati kun bijong Nanang pun keten ya kata Andre, mau mak man keren gini kesini kalau kini. Iem bagi kesini kita
Ia lagi mobile ke jong pi ke si ke beja ke jela ke jong. Syak bakbor. Syak peniap ki kena ki kelu. Ke jing isu kai. Ya longin kena. Ya longin kena. Ini baru sedang na lagi. Sedang na lagi. Ya kuat pan ong yang ini nomor ketah ke si kimi ki kapa. Kebeningkong ke jing hikai ke pengidai ban ai ki kon ki jongi. Kalau ban ai ke nuksa ke bapa. Lalu pilongi ki kon jong pi kon. Wala kai mobile sunset. Ya lah dia tang sulat ya ke mobile. Tidak. Lalu adik jangan tak. Nomor kedana ni ajan tekam tang sudah kam masim ke mobile phone. Ketika mobile phone kalau pensil pelat. Kidan ki kimi ki bawa ki kon namar bakiam kim tere bamja tem lagi jingruai sim lagi di mobile phone. Banyak trikam kebakalan. Nani tu ipi kidan go ik step. Kebangi ngilang yetya. Ikon iwan sim ya ke mobile. Ikon nak tak kapori don kendai sem mandai ladon sipo. Ile syakam rasong kai ira dan step ndre buji. Dan ipoi hakam rasong kai ile pe ini lalek games. Panado kata kesingim ju iPhone ini. Ni ai sisian lano. Kapor ba idan kam. Kani kede ke dan kam ngapa abang ong yipi kimi ki kapa. Ni dai pan hikai ki kon gi jongi. Bakin bunok saya dan hikai mangi kumnong ikran. Dari ki kon jongi ki kran kitin ki basneu. Wat kena bakidakai. Ia snow nang no. Aku abang ong yang ikum ki kimi ki kapa. Bangi dai banlong kiba ai ke nuksa ki kon nang ta ka ba ide ban hikai ki kon ro ki de ban don ni ke jing snongo shastan kenya ngan kren hari ni ki ke jing snongo kala hiar pala dan sho ke jing snongo ye ki breu ki bal le ba ki kon ye ki kimi ki paru dan ke por ki klet nda ki la don ke kerdan ke bala he ki kilong ki don karnyeng ke kerdan iklat iki kimigi pa. Idan ni way habret ito ka way ke essay. Pada kata ke essay ka ba ito yung kumni. Akaktin pareng. Yung gratitude is the memory of the heart. Ke jings mo kadi ke jingkan mau jong kodono. Kaya ke jings mo. Ikon man tawa da ong kimi. Iwan si kimi ki ong may pang ikwa bangle kumta. Lada kimi ki pagi kang ikon gile lagale. Ina. Nakwa bagi kon jong pi kim dai ban non haba ma pi kang. Haba ong kon wat le ikon gile ban ong to me. Haba pi tit janyi ki kon gi jong pi. Ki kon gim dai ban object ban ong ngamon gani karong, ngamon gani gijan. Ngado khat saus nem imei pun kilin dum bayangan. Nam ju yo ban inos yo. Ngaba bat parang alijisan. Kata kadi kijim. Kabangi deban bangin hikai kum ki kimi ki kapa. Iki kon gi jomi. Kwa ban ong yipi. Kane ka parents day. Kabangi rakhe man daga si shim ye kane ke jing hikai. Bakum ki kimi kapa yin hikai.